Mugunga Yves ari mu biganiro na Rayon Sport. Rutahizamu Mugunga Yves wakiniraga Al Salamia Club ya muri championnat y'ikiciro cya 4 muri Arabia Saudite. Ari imbanyije mu biganiro byo gukina Rayon Sport. Wakisibwa nta kindi no gukora subscribe kuri YouTube channel Fever Entertainment. Mazi kazaye kugeza amakuru gatanu ku kandi. Mu gihe Rutahizamu Mugunga Yves ari imbanyije ibiganiro byo gukina Rayon Sport. Rayon Sport nayo irimbanyije ibikorwa byo kwitegura umwaka mushya w'imikino wa 2025-26. Ndari kari no mwaka izakinamo amarushanwa menshi arimo na CAF Confederation Cup. Mu byo Rayon Sport yasanze ifite binyize mu kintu ya gicuti yakinye harimo igice cya ba Rutahizamu aho babonye ko Shadrack Big Bello ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta bushobozi afite bwo kuzafasha ikipe mu marushanwa yose. Iyi niyo mpamvu Rayon Sport yatekereje kuri Mugunga Yves utari ufite ikipe nyuma yo kuva muri Arabia Saudite. Amakuru ava muri Rayon Sport avuga ko uyu mukinnyi kiganizwa n'ikipe gusa atarekira umukono ku basezerano. Mugunga Yves yakiniye amakipe mu Rwanda arimo APR FC, Kiyovu Sport na Gorilla FC mbere yuko ava mu Rwanda. Murakoze. Ndabutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yanyu Fever Entertainment kugira ngo tujye tubana mu makuru yandi. Murakoze.